Alerte à tous les habitants de la ville de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Ce vendredi, 2 lions se sont échappés de la zoo et ils sont actuellement introuvables. Selon les sources locales, ces 2 lions ont été aperçus dans la route Likasi à quelques kilomètres de la ville de Lubumbashi. Tous les habitants de cette zone doivent être vigilants jusqu'à ce que ces bêtes dangereuses soient capturées. Okay. Haumupige. Pika. Pika. Bado amshogerei. Ule. Chofa. Ay. Shuka chini. Unamurate? Funga sasa. Mwana Eske apige huyo nani wa mbele? Mwana mpiga mtumba na huyu alikuwa mbele, ninampiga mtumba. Yeye mlikuwa naona yeye huyu wa mbele anampiga. Ninapiga pembeni. Huyu mwenye anaenda huko. Pale ilala pale. Anaenda mpoli. Ngapi? Ni 2. Nenda kumbele. Inaingia banaingia, mmoja anaingia mgoshi, mwingine anaingia mdroite. Msedeje ngambo ya komanda ingali. Polisi Gerard tufanye je? Solomon. Take your head. And the head's Anzi Maxi sasa. Yaita pia. Bozo. Bawa ya. Kita mau up. Apa po? Please, Moko. Ahora sí, último. Eti, anda comprou eti.
Nakuwa eti yangu. Yeye Mungu anasikia. Tuko na kuona Mungu hapa. Thank you so much. Wow, good boy. ya kolongola yo joie de vivre na se na moko yaya bato mabe baosilaka jamais bato mitema mabe bato bas En général, il y a pas de biso. Par exemple, au Catalpango à Batu. Na Boutou, général, le dit à peine, ils ont eu ça le pango à Batu. Au bel là, ils ont eu ça le pango à Batu. Ils sont là, ils sont en train de passer mon chemin. Ah, ton naïf, la chienne, c'est fini. Donc c'est sérieux ce truc. Moi je prenais ça pour une blague. Maman. Je place au chef de sécurité à Komi et puis à qui va assister à la dernière séance pour neutraliser au Yatika personnel. On va bomoni et aller chez le chef. Vertige, je suis là. Ah, vertige. Bamoni on se base à nain na kati kuna. Atafaa kitu. Kokota sasa. Kokota ule. Leo ni 500. Ya juste maximal. Kokota tena. Kokota tena. Okay. Funga. Yende mlango wazi. Yende pole. Non, ouvrez. Donc. Lambo moko donc, je serai ici. Twende. Ok. Haumupige. Pika. Mosusu leo. Pika. Bado amshogelei. Ule. Chofa. Ai. Shuka chini. Unamurate? Funga safe. Mwana Eske apiga huyo nani wa mbele? Mwana mpiga mtumba na huyu alikuwa mbele, ninampiga mtumba. Yeye mlikuwa naona yeye huyu wa mbele hamsini. Ninapiga pembeni. Huyu mwenye anaenda huko. Bana ilala pale. Anaenda mpori. Ngapi? Ni mbili. Nenda kumbele. Inaingia banaingia, mmoja anaingia mgoshi, mwingine anaingia mdroite. Msedeje ngambo ya komanda ingali. Polisi jera tufanye je? Solomon.
Anzia Maxisa. Yaita pia. Nakundo kupira eti. Please. Eti yangu. Bozo. Wewe hapa. Yeah, it is way more up. Yeah, it's up. Please. Muku. Ahora sí, último. Eti, ndakumbirwa eti. Ndakumbirwa eti yangu. Ayaye Mungu anasikia. Tuko na kuona mangwana hapa. Thank you so much. Wow, good boy. Je place au chef de sauveterie à Pomi, et puis avec qui va assister à la dernière séance pour neutraliser au Yatika maternel, au Bomoni, et les chefs de chefferie. Vertige, je suis là. Ah, le vertige. Bango nyonso baza naye na kati kuna. Atafaki. Kokota ule. Leo ni 500. Ya judo maximum. Kokota tena. Okay. Funga, yende mlango wazi. Wende pole pole. Non, ouvrez. Donc. Nambo moko donc, je serai ici. Twende.